laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiih ibnu maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Kami apa saja masuk ikat dua ayat. Ikat telur ayat atau tulai apian tulu apa? Apa kita ni semua Kristian. Saben-sabenar kami kafir. Ni kafir. Ni dedeng ku kapobaya Allah. Entah ni kafir. Sosirano tu apitir Iran amata angkun asu Allah naskanian din so Isa awat Umar. Entah lagi nama Kristian. Mga di ko na pangiraw ni siran amanamin gira di siran dua. Nangainom nana kagia pipikir nira na so Allah na ayat Isa. Napa makukuhos kaniya so Isa? Nando manay kiyada ko po ng mga Yahudi. Subhanallah. So mustahil. Kagi ito Isa na miyada ko po mga Yahudi. Hindi ko po ng mga Yahudi. Nasumiyong mga hawariyin na tina na anta ay kabayaan na makasurga pada mo surga. Natigo sa katawro na sakit. Namiyag pura siya sa para sa Isa. Namiyag suara niya sa suara Isa. Nayamiyada ko po mga Yahudi na biyakar pera ko cross. Out. Napitiro ko ng mga Kristiyan, ang kaya po piyaran sa Isa, kapukawag sa miyan, tayo biit nila, mapakapiyan niya sa kanta, kita piya, din na lang ko sa lawan siya na mapakapiyan niya, natiraas kaniyan sa Allah. Kaniyan sa Allah. Naipitiro Allah na miya kapir, nasira no to, apitiro ira na mata na sa Allah, nas kaniyan sumasih of numaria. Yan ang al-Masih, nagral. Al-Masih nagral Isa bin Maryam. Nah, dua soal Masih ke Al-Masih bin Maryam Isa aku Al-Masih Dajjal. Ay mana Masih hamarap aku Masih hamapian. Nah, mana Masih na bekairis, bekapuna, bekadilitian, bekadilit, bekapuna, gitu, oh, bekairis. Jadi mana Masih. Nangainom, kagi ito Isa bin Maryam na kepuna yan so kakakapire ko Korea masa. Na kepuna yan pun sumarata, aku sumadusta, aku sumangaso, aku sumababoy. Na soal Masih Dajjal na lawa mapia na ini yang puna. Kalau soal Masih Dajjal na gumawanan ko Korea masa atau mo tunda sa dua abarku ko na surga, abu barku neraka. Na sumulad ka ko neraka na ebis madaya. Na sumulad ka ko surga na ebis apoy. Na tutunda na nano Masih Dajjal. Ayat itu siru na tigu rasul ko Masih Dajjal na so sabal ako matanya na milalapot. Nakatutuladan so benang yang saka fa ra. Na samara utrakano sabal kita sigurado na batian yang suratul kahf kaketunag Masih Dajjal igramian gen suratul kahf sada tarokap ketunagulan. Nagiti sabab seka nauman dia maat na batian pa suratul kahf. Kasi ka matatago sa lupa na diimbal yasin dong ka apapatpatubitsik yung arso Allah. Uman ka batiya. Hadis pad na nanataif na batiya ka na mabubulyo sa sindo tamang ko isa dima. Tamang ko isa dima. Na muray sila ka so sapuluon sa unaan, sapulo kayat, agu sapuluon sa oryan, na batiya kau bunga prauta so Masih Dajjal kapatinu ada taruh di katinu ulana negara miau boya apoy. Yes.
Sabda-sabda ramia kafir susirano tu adira teru nama tahu nasu Allah naskanian din sumasih benu Maryam. Nasembaga kasirana tigu Allah ya Muhammad. Qul teru angka ya Muhammad. Anta ay pekamilik. Anta ay pekapaan. Siku Allah samai tubuh. Upama. Ukabaya Allah. Abina sa'nian. Bunuh nian. Sumasih ibnu Maryam Abu Suinaian. Bana pekagagamar ku Allah. Kapunuan yang kuapian taurip penian. Dinaumpuno Allah. So Isa ibnu Maryam Abu Suinaian asu Maryam. Bana pekarang ku Allah. Giti mana? Dira terona so Allah na ayat din Isa. Nasibag sirano Allah. At tingin nagtiro ang kaya Muhammad. Anta ipekamilik ko Allah sama itu upama ukabaya o Allah abinasaan niya sumasih benu Maryam agusuinaian wa man fil ardi jami'an nagupinasaan niya soal langu-langu nama tatagu kulub agusto si kulangun so langu-langun asisi kulub papalaya na upama ko ben kabaya wala tinu adunia sa saprak mata na palay tanut betay. Ada perkara ku Allah. Walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma. Tangan Allah. So kada tu ku mga langit aku sulupa aku sunganin apagul tanira tu. Nakanda datu ananan Allah. Yakhluqu ma yasha. Kapagudin Allah sunganin akapaya iyan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Agus Allah si kulangon asay nakegagaw Allah.